Whaatalo whātu tala fo I le nei fo I tae ao, usi mai alau whaafonga o tala o le nei fo I asotofi. O le sole a Amata feoai I pasi mo le faia o tui o tagata I Aukilani I Saute. O se ulua I aso fo I o le a whaongai lea au nanga fo I tua, a o tau mawhai ia una ia tagata e a ngai mo le faia o tui. I ripoti mai le soifua maloloina o le ai le au whai ngā luenga Italia fe Silia tagata lautere o lo fia malamalama I le au ngā o le tui. Ma ole a ngai fo I nei pasi no fuanga lo maua lalo le whai numero I latou wa mai a whaia tui. O le ama whaiona piki e pasi tangata mai o latou a inga ma awi nātu le no fuanga lo whaia tui, whaapei ma le toi momoli. E le o ma whaiona manino mai pe wha au lea au nangai weekends, po o le whaai unga le vai aso. Wha afe potu I totonu o le lua vai aso I no fuanga faanofoesea o le a wha amatu mai. O le fuanga lea wa whailo mai le minister al Covid Chris Hopkins ma o le a wa I mai ai se ia o lava I le kerisimasi. E tusa ma le tolu afe o ia potu o le a Amata avanoa mo bookings I le aso ngafua o le vai aso a sau. Sau no le minister, o ai lava le a ngai mo booking I le vā o le tā o le valu I le tae au I le iwa o le tae au le aso lava lea. O le ama wa umo latou avanoa tutusa I le tau Feau avanoa I no fuanga faanofoesea. Whaelo ai fo I Hopkins, o se whai ungo le atu I titi ai le ave ume I latou o lo mawululunga to mai wha tekonolosi, ma tu wai e ona mau avanoa le to atele o lo tausa ili mai avanoa, mai atu no I fafo. O vouchers nei mo potu faanofoesea, e le o anga vaai I latou o lo o mai whai ngā malanga sone lanu mumu, mai I Ausetalia. O se taimi muli mai o le nei masina o whaelo e Hopkins, o lo iei fuafuanga I toe mawai se isi tonu mo tagata New Zealand o lo poloka nei I Ausetalia. E le o whaingo fia I tagata tala penisiona Kiwi o lo poloka I Ausetalia le motusia o latou tupe maua. E le o mautino le taimi nei le whaino mero o tagata mātutua tala penisiona o motusia supa, o no lea ua pasi ma le lua ono vai aso talu ona I fafo ma le tunu. O nisi o Silia ma le taitolu sefulu vai aso, ma ua popole le toe foe mai I nei toe tutongi le ono masino o supa na tala, ma o le ua fesota I mai ai le mtanga luenga le social development ma talo sanga e ta ofi. O le ua sauno le minister al Covid Chris Hopkins, e le o toi mamau maua se tala I le whaai unga le malo I le tau Feau le feoai sa o loto a New Zealand ma Ausetalia. Mo le mau le to atele I tala le tua New Zealand, ua o mailangona ua whaatua na I le malo no tagata sitiseni o lo poloka I atunu umamau. O nisi wa wala o mai le tamaita I pale mia Jacinda Ardern, e anga le atu, e ala I le totongi peo a latou penisiona, se ia toe foi mai. Tali le mtanga luenga o lo ngafam penisiona tata mātutua le social development, o lo faia lava foi lana ngā luenga e tusa ma le tū la fono, ma e iei lava le avanoa e mawhai ei ona sila I mata uputa itasi, I mafua angana le mawhai ei ona toe foi mai. Ua sa wai matala o lo ngā lulue le minister al Covid, whaape le minister le social development, e tala noa le tūlanga o motusia I pei meni e tata mātutua o lo e whafo ma le atu nuu. O le tuipui o le Covid, o le tali lea o le whaamai, o le Feau lea mai Isaraelu mo tagata Kiwi. Na maua lewa no le so upo le vai whafo Isaraelu, li o hayat e fe so tai ai ma le news habana nafi, ma ile ngata na tala noa ile a fio Isaraelu ile Delta, e na ia fe so soani mai ai fo ia New Zealand, ma le tūlanga o iai. O le to atolu I tonu o le to alima o tagata Isaraelu o le ua mai a whaia umatui o le Covid, ma ile saunoanga le so upu, wa o ina Isaraelu ile au ngā o le tui o le Pfizer, e tu umama ai le ti ngā ina I le Covid, to e to alai ti e latou e mo o mia leo atu I le whale mai. Ua moli mawai fo Isaraelu o le to atele o latou tangata na au ina atu I le whale mai o I latou e le I whaia tui. A o I latou wa mai a umatui e lua wha apele tui lo na tolu o ta ua le booster, e I titi le lama tia o le ono mau e le siama, po o le o atu fo I se tūlanga ti ngā ina tele. O Isaraelu se tasi o tunu una vave o na tapa I le tui, le e umane Februari o le tausanga nei wa afa o na tangata wa mai a whaia tui mua. Ma o le foi wa fa asolo na tui o le booster, fa atusa le ia New Zealand o mai le aso lua o le vai aso nei, tusa ma le tolu se fulu pasene o na tangata wa umatui e lua. Tala muli o le tae au, ele I tau fia le tipoti o tagata Pasefika wa ova aso I New Zealand o na o le Covid. Reporter TV tasi, Silia ma le toa se lau tagata Pasefika na toe tipoti talu o na saule Covid le lua fe lua se fulu, ma o le Silia ma le afa o lea o whainga o tagata Samoa ma tagata Tonga. O le tausanga le nei, e se fulu fitu tagata fiti na toe tipoti. Ua whailo ai le Pacific Leadership Forum na te le taliaina lea whaai unga,
Ona o le whaawa o pea a o loo pangatia fo'i atunu Pasefika latou I le saualo koviti. I le fesilinga I o le minstala koviti, Chris Hopkins, na I Atali ese lava fo'i atunu o ma latou whaaiunga. Ai mai tangata so e whaapitoa wo latou lapatai ni usila, e sui sana ia sila ona o le aafianga o iei community Pasefika. Mai a Professor Michael Baker, e iailo na talitonunga. Tata ona tau fia mo se taimi le toe tipoti o tangata Pasefika, po o so o se tasi lava mai atunu I whawhai ni sila, ona o le whaopopo le avenga ma le popole o tangata o ia community. Tala nao le tae au, manuia le aso.